Mungu sio kupende parce que yeye kupenda bila effort yako. Hakuangalia exterior, hakuangalia chochote, hakumvutia au kuandika lettre ya recommandation, hakukurekomande, hakuna mwandika lettre ya demande. Mais Dieu par sa souveraineté aliona huyu merveille ziko hivi, mimi nampenda. Wakati anakuchagula wewe bila wewe kutia nini, haukuweza donc anakuchagula mais hakutumikisha effort. Itaacha usijiwazie sana parce que hakuna lwako lolitia juu ya kuchagula. Au contraire, siku zote itakuwa kumtapa. Asante Mungu. Mimi wa hivi tu na mimi unanibeba. Choma na mwanamke mwalichaguliwa bila effort. Mungu alimpointe par grâce. Hacha zake na neema sana ipata. Amen. Mais leo tushaona sasa tulikuwa na droit ya kuwa sauver. Tulikuwa na droit. No. Kama mimi peke aliona, anaona hivi sisi bakia hivi akanichagula. Nani angejiandikia au angejiandikisha juu achaguliwe? Est-ce que na jina yako ilikuwa inajulikana? Gloire au Seigneur. Mwenye alipata kitu kilikuwa hamerite, anakichungaka kwa wivu. Alléluia. Dans la perception, il suivi de la voix de Dieu. Si la voix de Dieu vient, il est ma 500 étiez étaient là pale. Ce qui continue de l'écoute ni nini Louis. Kama Louis yako isha kufa, hautasikia nini sauti yake. C'est pourquoi Samuel pouvait confondre les sons. Parce que sens yake ilikuwa yaanza kazi. Il fallait mwenye sens activé. Na hata activé bila présence ya mtu. Kuko bia utahubiriwaka kama kukukua ba prédicateur. Mais venye Mungu ana selectiona akajua kukuambia ni ameona vinakufaa. Juu sisemake sikufaa nini? Sikusikia. Attention, mwenye anasikiaka neno ya Mungu ya bien ni mtu mwenye iko na grâce ya kukuwa sauvé. Mais akifanya moyo tu mgumu, grâce anafanya nini? Anaitambuka. Dieu n'est pas obligé kukuokokesha. Alisema je mets devant toi des chemins de bien et de mal. Mais choisis lequel tu veux. Mais il propose parce qu'il a l'amour sur toi. Mais moi ton Dieu, je te demanderai de faire quoi? De choisir le bien. C'est-à-dire hapenake ubebe mubaya, anaproposaka. Hana droit ya kukuimposer. Na akikuta kuimposer, maki uko eli waki. Mais hata kuimposer wazi, atakuimposer ma épreuve. Soit tes films, il y a multiples façons dont Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt une autre. Ukichunga usikia kupige njoo waamini. Ewan, fimbo ya Mungu. Akosa utajamu usiserviri shakwa kilele. Hautakosa kunini? Kovu. Mais si tu avais le sens d'écoute, automatiquement, umejisauve mbili. Haukuchunga tena nini? Kovu. Maintenant tu vas travailler sur ce salut. Jikubatiziwa hayatoshi. Kuamini hayafani nayo hayatoshi. Il faut atteindre la perfection. Arriver à la stature parfaite de Christ. Dieu umekuwa maintenant épouse sans tache ni ride. Utafikia ili ae. Il faut unini mafundisho. Utaipata wapi? Parce qu'il y a des églises commerçantes. Il y a des entreprises chrétiennes. Il y en a à gogo. Utaipata wapi? Il y aura la soif de la parole. Malheureusement, itakuwa ishakuwa nyuma. Mais le moment c'est aujourd'hui.
Haleluya.